koje su i dozvolile da se dogodi genocid nad Bošnjacima. Pa su onda reagirali kada je dogodila se Srebrenica. Da li mi previše ulažemo nade i tražimo rješenje naših stvari od međunarodne zajednice? Pa mislim da je u bošnjačkoj politici generalno prisutna jedna osobina podaništva. Znate, ona se seli decenijama, još od vremena Austrije pa na ovamo. Mi, ako bismo ganjali neku dominantnu osobinu koja se provlači kroz bošnjačku politiku, to je osobina podaništva. U svim vremenima smo imali te podanike i imali jednu naopaku logiku i u politici i u životu. Kaže se sabur, pa merhamet, pa polako nek prenoći. Sabur je dat ljudima za stvari koje ne mogu promijeniti. Sabur nije za stvari koje možeš mijenjati i gdje si dužan da činiš bolje. Ne možeš svugdje ići s merhametom. Merhamet je za ljude koji razumiju merhamet. Merhamet nije za one snage koji ne razumiju dobrotu. Pa tu dobrotu razumijevaju kao slabost. To što smo mi kao narod dobri, mnogi tumače kao našu slabost i našu muntavost, a ne tumači kao našu vrlinu. A najgore je što ni mi ne tumačimo da je to vrlina, nego mi pristajemo kroz razne druge oblike na to da smo mi manje vrijedni. Pa vi vidite da se u tom medijskom prostoru Bosne i Hercegovine plasiraju vicevi o Sulji, Muji, Fati i tako dalje. I mi to gledamo. A to je par excellence šovinistički proizvod. Dakle, vi imate na televiziji javnoj nešto što vrijeđa jedan narod, što ponižava jedan narod. Onako kako su u Hitlerovoj Njemačkoj Njemci ponižavali Jevreje prije holokausta nad Jevrejima. I tako se danas ponižavaju Bošnjaci na javnom RTV servisu. I niko se ne buni. Gdje su bošnjački politički predstavnici da kažu to je šovinizam. Mi to ne dopuštamo. Ne vrijeđajte nam narod. Gdje je ta bošnjačka akademska elita? Nema. Isprepadana je, prestrašena, zastrašena egzistencijalnim problema i tim totalitarnim sistemom. Dakle, mi danas živimo u jednom takvom sistemu u kome je, dakle, nemoguće poslati poruku. Rijetke su televizije, poput vaše televizije, gdje opet stidljivo šaljemo neke poruke da narod ne vjeruje u sve što se emitira putem javnih medija, da stvarnost izgleda drugačije, da mi živimo u jednom stanju okupacije i u stanju nastavka negiranja bošnjačkih i bosanskih vrijednosti. Ko su zapravo politički predstavnici Bošnjaka i bošnjačkih interesa? Ja se sjećam neprilike, imala sam priliku pročitati neke vaše komentare u izbornim kampanjama o davanju glasova za našu stranku i tako dalje. Ali evo da se mi ipak zadržimo na političkim predstavnicima Bošnjaka. Mislim da se nakon smrti rahmetli Alije Izetbegovića izrodila u bošnjačkoj politici i prevladala jedna struja koja je zasnovana na tim sitno sopstveničkim interesima, na tim šičarima kratkog daha, da niko ne vidi, niti iko tu nešto planira dugoročno. Niti postoje neke strateške vizije bosanske i bošnjačke budućnosti. Zbog toga ja se uvijek zalažem da Bošnjaci izgrade, kao i Srbi i Hrvati, nacionalne institucije koji će voditi brigu o nacionalnoj, narodnoj budućnosti, kako to imaju, dakle, i Srbi i Hrvati i u Srbiji i u Hrvatskoj, ali i u Zapadnom Mostaru i u Banja Luci. Dakle, u Banja Luci postoji Srpska akademija koja okuplja akademsku srpsku elitu i u Zapadnom Mostaru postoji Hrvatska akademija koja okuplja hrvatsku elitu u Bosni i Hercegovini. I oni razmišljaju hoće li ulagati se u poljoprivredu, kakav je natalitet, kakvo je obrazovanje. Kod nas niko o svemu tome ne razmišlja i mislim da je to gorući problem. Zbog toga se i dogodilo da bošnjački političari budu odrođeni od naroda i posvećeni svojim tim sitnim šičarima, gledaju gdje će ko šta uloviti, kakav će tal napraviti, šta će s firmi i tako dalje. A nikog, znate, danas u bošnjačkoj policiji nije briga, recimo, za pitanje dijaspore. Gdje se nastavio genocid. U dijaspori se nastavio genocid nad Bošnjacima. I bošnjački politički predstavnici su to dopustili. Na koji način? Pa na način kroz izborni zakon koji jeste imao genocidne odredbe, koji jeste forsirao to da Bošnjaci
koji su najviše iseljeni, najviše preseljeni, da Bošnjaci što teže ostvare to svoje građansko pravo da glasaju. I onda se dogodilo da se istopimo na 20-ak hiljada ljudi koji glasaju, koji su se prijavili za glasanje, a tamo nas je milion. Ili kažemo da nas je u Sjedinjenim Američkim Državama 300.000. Mi smo imali teoretsku mogućnost da kao Bošnjaci da se vratimo politički i u Zvornik, i u Bratunac, i u Bijeljinu, i u Doboj, da smo glasali. Ali bošnjačka politika, pošto se bavila sobom, pošto se nije bavila ovim aspektima, ona je to jednostavno prepustila. I tamo se u dijaspori realizirao taj drugi vid genocida. Jer smo mi ovdje ostali, neki kažu bez 100.000, neki bez 200.000 ljudi, neću ulaziti u to sada, ali smo ostali bez još milion ljudi. Za nas, ja kažem, u jednom tekstu sam napisao svejedno, da li nam sad ubio neko čovjeka za našu nacionalnu vitalnost, da li neko ubio čovjeka ili nam preselio čovjeka. Mi ostajemo bez čovjeka. Imaju sela oko Kalesije, totalno su ostala potpuno bez mladih ljudi. Još 2001. godine u Goraždu je bilo prepolovljeno stanovništvo, odnosno na 96. godinu. 96. je bilo recimo 50 i nešto hiljada, 2001. je bilo 26.000. Ja ne znam koliko je sada, ali se realizirao u Daytonu, poslije završetka rata, realizirao se nastavak genocida i kroz tu činjenicu da su Bošnjaci pogotovo mogli dobijati vrlo brzo, ekspresno, te useljeničke vize. Pa su onda čišćeni dalje, da bi onda se konačna smrt realizirala kroz ovu političku optiku da ljude politički odvojite od svoje zemlje. Jer nema prisustva bez političkog prisustva. Mi ne možemo nikako drugčije realizirati sebe kroz svoja prava ako nećemo imati svoje političke predstavnike. Pa mi danas kad nemamo političke predstavnike u Foči, nas u Foči nema. Džabe je što nas ima možda fizički, ili što dođemo u Višegrad, ili što dođemo, ne znam, u Bijeljinu. Ali ako nemamo političke predstavnike koji će štititi naše nacionalne interese, nas nema. Bošnjačka politika između ostalog kriva za to, za taj drugi dio genocida, jer niti je tada vodila, niti danas vodi stratešku brigu o dijaspori. Jednostavno je dopustila da ostanemo bez 100.000 ljudi. A islamska zajednica i Bošnjaci, evo? Islamska zajednica, nažalost, preuzima, morala je preuzeti, nije bilo druge alternative, dio obaveza koje je, dakle, morala da realizira u ovim vremenima i bošnjačka politika i bošnjačka akademska elita. Zamjeri se Reisu Ceriću što se kaže petlja u politiku. A što se to ne bi Reis Cerić petlju u politiku kad se sama politika ne petlja u svoj posao, pa ne štiti narod. Dakle, bošnjačka politika ne štiti bošnjačke nacionalne interese. Bošnjačka akademska elita je rasuta. I šta bi sad trebala islamska zajednica ili Reis Cerić da ne vide probleme? Njihova obaveza je, i hvala Bogu što je tako, da te probleme vidi. A kad kažem nažalost, govorim nažalost zbog toga što imamo takvu politiku i takvu akademsku zajednicu koji, dakle, nisu na nivou, na razini historijskog izazova zaštite bošnjačkog naroda. Ja sam siguran, čim bi se ustanovila Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti kao institucija koja bi vodila brigu o svim aspektima nacionalnog bitka, ja sam siguran da ni Reis Cerić, ni islamska zajednica ne bi se dobrim dijelom bavili u svome javnom obraćanju nekim pitanjima kojima se danas bavi. Danas se bavi jer jednostavno čovjek ne može biti u vjeri i biti u ljubavi prema Bosni, a ne vidjeti to i ne kazati to. Oni koji to vide, a šute, oni su okupirani nekim drugim ovozemaljskim izazovima koji, Boga mi, ničeg dobrog ne mogu donijeti. Interesantno je, gospodine Aspaviću, pitanje jezika u Bosni i Hercegovini. Govorimo evo sa 3 jezika, imamo 3 predsjednika. Šta zapravo jezik predstavlja kao odlika, ne samo naroda, nego i države? Nekako baš i ne možemo da se snađemo. Da li mi jedno druge fantastično razumijemo? Dobro, ja mislim da mi govorimo istim jezikom i da svako od nas ima pravo da taj svoj jezik nazove svojim imenom. Dakako, bosanski jezik je ono, kad smo govorili o bosanstvu i bošnjaštvu, upravo pravi primjer kako Bošnjaci istrajavaju na bosanskoj ideji time što bivaju uz one elemente koji čine, dakle, bosansku državnost, a između ostalog to je i bosanski jezik, ne priječeći pravo Srbima i Hrvatima da svoj jezik zovu kako hoće.
Međutim, mi moramo